Aspati mo Yesu nei. Ai le fai upol pesele na. Le fai plonga lua le fo ka usumangi. Mo tatu fia launga le upol le tua. So ai le usual ke mini ngau sumo mua ya. A vese la launga. Ai tu ye te fifa longo le upol le tua. Amene. Ia le tu aspati mo le tatu fai launga sunga fiti e mai se ia le sunga whapinga sepi o se avno le lei a o ina i tatou ia o te tonu foi o le poto mai le atua ia e whatonu whalau ai tatou savalinga. Amene. Te lole na mawale avanoa na po sa o talano ai i le mta upu na tuina mai. Corporate prayer. E po le avanoa le tātou te o mai whatasi ai. Tātou te talo. Ese le tāua. And I even mentioned o le talo to tasi is so important. Very crucial i le o langa keisiano. Wa o te tilo la iai le kāua le melea. Le ana pēr na talanoa sunga i le whawhenga i ngā whiti. Jesus pray alone. O ke le ilo iai ka ilangi ke wa e maua se mea whapea na iai Yesu i le prayer meeting. He was in the prayer meeting. A lenga kako whaalongo le tau nei. Jesus always pray alone. Alua Yesu e kalonga o ia. Amene. O longa winga iei se mea o te iloa au ia. Pe lai tau mai i le tuspa ia. Ma wha iloa ia ka kou ka ua o le mea lea. O le upo le tuspa ia mai awane i o tutu ua i le mafutanga. So not only individuals prayer, but also the corporate prayer. Por ka kou mai whakasi ka kou kikalo. Pāngai ai anei le, ta upune na whai e songa sepi. Kau ke o maila, wale ingi mea ngā. Amene. Kau ke o mailo ai ke kakalo aku, makua i kau al fingalo le akua. Nanga lewa umang kilingi mea ia pēnei whaalongo i tau nei. Si lunga lau nimba whawapea e saulau ka vale i tau nei. Put up your hand. Pava pelenga e ave mai lau ka vale. Lei ke leu fa ki e marka ave mai ta vale. Ave mai ta vale. Si lo ni pava pelenga ave mai lau ka vale. Okay loa. Si lo ni ma pa fa pea e kasi le kia lenga sa lau ka vale. Ma ilas ka malea. Lua kia. Lua kia. Kolu kia yang sa lau ka vale. Le kia tara. Ke le malama lama lai tangata soli. Le tua wha malama lama lo fina ngalo ia i latou. O ngofonga whawhapea soli. E se le leo le tua. You know, when Jesus said an example, o le kia mua mua le ngā. Pray alone. Ai wha o soar ka vale. O musumuku atu i se uso. Wai, mo ia whalele e kau le lelanga i singia wha mei kia. O lare kia mo wakasi. Ai sia, kia maa losi ale ngā. E ke wha o soa ka vale. Pray alone. O le kia longa lua la. Le ala o kako mai whakasi kako ki kalo whakasi. Amen. E le ai a se vale alu sanka vale ngā le kasi ale kia e alu ai. Amen. Ai sia, lan me kupu. Mu ke le yo kerisiango kasi ale kia la roi nga le mua wa fonga asu solo le mea kasi ale kia au ke fa mo nga lu ka kalonga oi. There's something about corporate prayer, individuals prayer, very crucial. Amen. Langa o nga kakala lo loko i le kaimi leke e ke mafuka nga oi male tua. Amen. E ke sau fo la ka kalo male skaka. Ki lingi uma mea ia penga wha marunama sunga sepi.
tali leo le tue mnaonga. Amen. Hindrance to pray. Kele yo mea. Wa falonga ole makwa kele mea falvelave kakukal. Ela lang falvelave kakukele ulo kakukele malama. E ise mea ngai ke nganga lo loko ke rid of it. So le fia pita ngai kupua e ke leo ale wai falonga kai au ngai. Amen. Ke leo fa mangalo le skangaka. Se fulu kau sanga o e lokua ala ke ngofa ngame ke leo fa mangalo le skangaka. Amen. Menga wa vavenga kakomakua. Amen. 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 Ai o ngai fa mangalo se sau fia i dia tua. Amen. Manga ye ngo fa longo nge. Lord, ye se me le ka ki lo loko. Ava ese. Afa ye le lo fa tua e kan ngo manga ye ia. Afa pe kasi le ngai lo fa kokua. E adu ngi ka au ngi walua fa so solo kwa lu. Au ke fio se fu alo ku mo le fiku vandu iva se fu ngai ole lu. Amen. Amen. Ai ole maka upulo ke fikta no il tai hole le na be na tuina mai. Spending quality with God. Ole ale mea le ke manga o spend molekua. Spend the quality. Melelei. Ke lo le tatu te tano tu langa tata. And I believe ole me pikosili o nga kahua I le mele kalo. It's your time. Kaimi. Aua ia tatu te whalonglongo. Toi lui tau ia tatou ole alu Yesu te talo totas. But there's something pengo fai aku fo lele. Ili kaimi lenga o a Yesu ilonga au so. Ili kakalo. Jesus was teaching his disciple about prayers. For mele fasile au so. E fa fea la o nga kakalo. O lera kala Yesu. A outou te talo, I outou whapeae. Lo mātou ta mai o le langi. Lala wingol mena. When we come together. Kako ke kalo whakasi. Amene. Ka ua I le kaimi e ke whaonga. Ka ua o mea ke awe le kua. The qualities that you gave to God. I le aso, ma le aso. Yeah. O te tono whamanui ai le tue ate oe. Lala wingo le mea. What does it mean? To take intentional time out of your day to come before God's presence. O le mea lea peiwa. O se kaimi lea you intentional kuso le ua e filifilia. O lo intention le iai e fai. E ka ua e sunga sepi early in the morning, 5 o'clock, aua ia. Spending quality time with God. Ua e ka kia se kaimi. Whapikoa mole kua. Your intention, this is the time for me and God. Lo waso a koa. A kongu pe yei kaim whalele ese ele skito kako. E la kai me whaingaluenga poa ingi sio kako. Ia. Ai alu like whaingaluenga. Awa ki alu whalau pe meeting o wai kurie oi. But the time, that time, e ke fili lo loko. Pe mawako oi, o ngasa e moe awha mai o lenga o kakalo. E se sele mea ngā. Amene. O lo ngau inga teima langa luenga. Pero kay mileo ke mga ay loa. While you're sitting there, ay kay mileo ay loko ile kuwa. That quality time. Leke kuwa ile kuwa. It is time when you draw near to God and He draws near to you. Kay mileo ke laka ile kuwa. Whatever time.
e ke loa he oe, le kaimi ke lakalaka i le akua. E na moni, manga ia. Kaimi pangangoa, o le koe ingi pisa. Kaimi ngā ke ko oilo loko i le akua. Lale kaimi ngā ke loa e awe ai whamai, a e whaalata lata atu. O na ia whaalata lata mai lea. E lo le masanka ko, e leo whai mai. A whaalata lata mai lea tua, o ngā e whaalakalaka le. Lale wenga menga, ke lo kangaka, so longa e manguia, whako alu i le akua. The Bible say, whai mai, when you draw near to God, e ke lakalaka i le akua, o e lai mua mua. E ke alu i le akua, set up the time, e ke alu i le akua. E ku waino loko i le akua, e ke meditate i le akua, mai ka waku i le akua le mele ke iai. Amen. And then God, He will draw near unto you. Sauleo le akua i ki oe. Amen. Al faisi o kali. E ke ngai yo yaku la alawa. Mun muri aku le akua i ki oe. Aisha, le ke alu le akua. Amen. How? Through prayers. Anga ye kai minga. Quality time ke spend le akua. Alu le kalo. Kalo le akua. Worship. There's another quality. You come to the Lord before Him in worship. Amen. Kisau ke kal si ia yo lima. E si akula lima le akua. Ana wa apa mai le tua ia te oe. Wa langa kuainga apa mai le ia le tua ia te oe. Langa fo ile si akua lima. Lala me fai pa le si akua. Ia longa winga apa mai le akua follow aku le ulu oi lunga. Apa lima le tua. Ona apa mai le tua. Amen. Worship. Oisi kai mi fo lele fa pea o ngar pese, of course. Fa nga pese ke pese ai worship le kua. Ale se kai mi o se si ia o lima le tua. Ku o do loto le tua. Amen. Malingi o loi mata le tua. Worship. Near before God. Ke ko kuri ai lumo le tua. In God's word. Fa nga le po le tua ke halu lumo le tua. La ke kalango aku mai fai kawa. Ya la tal no mai le tua ya toi. How do we spend time? For fair. Mainly relationship. In relationship. Masani mato yaso ya o fai nga wo o mata ne na vai fai nga wo le si vai nga le e ke lo e alu uma o le communication ki nga video ku mai le kalango fa nga ke fongi communication and time. Very important. Ke lo our relationship with God. E fau mai le melea o lo kalango i le akua. Communicate. Talk to God. E ke kalangoa. How many times that you spend with God? Amen. Ya pengalu kako mai le loku. Lua ikula e alu loa. Ia ngalu la ia. But communication o lo ko ngeki le kua. O lo kalangoa i le kua. Time e ke whaalu lo kaimi. Without these two, o foundation di o meleka o le relationship. Lua me whawai. O le communication. Ma le time. Amen. Ia ke longa e waku ngalfa ka inga. Mea i o whai poiponga. No matter how intense you desire, lea le mu lobo i lo loko ke mangao i se kengi ke siango. Kama ke siango. E whaalongo aku. Lo mga onga le iai vai oe. Le kaukala lungu ku resi me kupu. Amen. Amen. Pawale meanga le o mai au kenge o i whafo ko o mai. O mai kama o i whafo ko o mai. Ya o mai lo lau wha vasi. Asia le kaukala lungu ko kako kuloua. Amen. Your relationship with God is built up with our communication. E ke kaukala i le kua. How? Through prayers. E te tala noa i le tua. Vai oe, awangi whasea kako e loa e le atua le mele lo loto. The desire of my heart, yes. Of course, e leise me lilo si whanga le kua. But talk. E kalango i le kua. Whai le tua. Amen.
Ini mga yelmele se kengela nga mga opose kamala mga o yai ai le ai sau tala fa mai le vang alawalu wa fa ko lu ken mai e vang mga fa mai amele le kau kala mai lungu ku le ala wa sawal tangata le acha. That's how we build up our relationship. Amen. Amen. Aso ia o fia halu ai lo tolua. Ya. Wa ulai le leila faiva. Fangoka ile pen le ai o se pi masoi. Ha penga me lo faiva. Awala kunga le siaso. Lai ele kengi fo yo Hol ke va ai la umaudu ke maulu ko ko ayo Ai vai oi. De ai se menga mawale maulu nga. Aisha angale kau kala le nguku lea. Amen. Ngale oki le me ke mau ai. Must talk. Aku longo le pa io le tua. But voice le me ngai lo loko le kua. Ka kala lo loko le tua. Open up. E ki kala ngoi le kua. E ki fai le kua. E ki fai le kua. Amen. Amen. No me la polana me ngai lo loko vai. La fa fonga le kua. Si fia le kua me nga. Ele ai se me lilo si fanga le kua. Ai lo le le kua. Me la ka kilo e ki kala ngoi le kua. Ale fa pema le tot. La ka mai le pe ngu ele ai ama se kala fai mai. Elo le kua. There's a meditate. E ke meditate le kua. Ke ma fau wai. Ai ka kawanga e kala ngoi le kua. I se me la ke manga wai. Amen. So, why do we need quality time with God? San me lenga ka kumaga bia. Ya, ke longa kele le fanga fa longo le aso nei. Ai luang me yo o maya. To know him, nga ia e lo le tua. Malama le Joseph isiana manamea. He spent time with her. Ola u a foina whangatai o mele o le ngofo mai leskanga ka lesi kungu a ngofo ku leskanga ka lesi kungu you spend time so you know exactly wa I lo kanga ka le a ngofo ai fai le lu fa ponga lu ngofo because of the relationship lenga au lo le nga build up I lo va ai lo kilo lo kalangoa nga lu ngofo lai o le kanga ka le ngai vai ai le a ke vai ai ale melea ke luongo foi le ai ma se kai minga e mafuka pa sodi fa pe ha u le fa pe nga sodi ai cha le se kai minga spending amen. Number 2, life transformation or the transformation ai kikilo yai is a marked change in form or the transform le kako pusa ua sui le form o le nature kangaka and the appearance. Faitau la le Esoto to su fa fai pulu fal mul fluiva. Siu solenga ba kwele pe pole. Saile me fo ila ua maleli e to. E fanga fulo nao, fanga fulo fo yo na po. Ele ai o ia, ele inu ai fo I. Na tusi fo ia lunga o papa maa o upo le whengainga e se fulu upu. Wa o ina alu ifo mose na ile maunga sinai. Ma papa e lua o le tula fono le lima mose. Na alu ifo o ia na ile maunga. Ele iloa e mose ua pupula le pa ua o na fofonga a o fetaia ila ua maia. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hand, he was not aware that his face was radiant because he was spoken with God. Famai wa pupula ia folinga mose. Aisha langa lesa kalango ile kwa. Dawati oi ole olanga matsui fanga ka ko lo langa falenganga. E transform Pao ngai mafuka ile kwa. E kilo kangaka wa se la form la wa yai. Sa form 1 ala wa ki e mai form 6. Amele wa se la form le wa yai. Ki kilo transform. Wa sui la form.
Ai lo le form 1 le anga sawa ya. Le la yokia form 1 le al melnga change the form. Your nature. Ya ngai ke malam lama le nature ka. Ya le ngai fa long ngai. Kasi nga me le fa le lave kako kakalo. Or kako nga kula kuai. Ma yel melen den ta we fit. Jesus came to the world 100% longa nga kula fa kangaka. Le ngalu Yesu. Ongolang olelangonga nga mga kula fa kangaka ka nga vai se. Our nature. Sui. The appearance. Ke sa vali mai lea, ke sau lea sa. Wa ai aku kangaka ia ke oe. Wa pupula u folinga. Amedi. Ia. Lele ke sau le loku di kai au lea sa. Ki kilo kangaka ke oe. Wa pupula mai u folinga. Ia. Aisia. Ole kanal kuspa ia. Ele i loa e mose. O pupula nga folinga a wai loe kangaka aisia langa sakalango mose le tua. Amene. La la ke falwai alai loe kangaka wa sui oe. Wai loe tangata folinga le tua le wai folinga ai. Amene. Wa vai kangaka i le swinga. Amene. Esoto e tosu fa fai pulufu valu tosu lima le la faitau. Sai le mea fo'i la ua maleli e whanga fulu ona po, whanga fulu fo'i o nao. E le ai ai o ia, e le e ino ai fo'i. Na tusi fo'i ai ai lunga o papa maa o upo le whiangai ngai fulu upu. Wa o ina alu ifo mose na le maunga sinai ma papa. E lua tu la fono le lima mose. Na alu ifo ai o ia na le maunga. E le i loa e mose wa pupula le pa'u ona fofonga. A o fitalai i la ua maia. Wa i loa atu e arona ma le whananga uma Israelu. Ia mose whauta o lo pupula mai le pa'u ona fofonga. Na latu fefefe lea i whalatalata i a te ia. A ua wala au atu mose i a te ila tau. O na toe fo i atu lea i a te ia o Arona mali i uman whapotonga. O na tautala atu lea o mose i a te ila tau. E mulmuliane fo i. Ua whalatalata mai le whanaunga uma Israelu. Na whai atu ai lea o ia i a te ila tau upu lava. Na whetalai mai lea li i a te ia le maunga sinai. Ua atu upu a mose i a te ila tau. O na tuina le e ia o le ufi o na whafonga. A uru atu mose i luma o le li. Ina ia la tau talatala maia, o na tu ese ai lea o le ufiufi, ina se ia toe ulufafo, o na alu atu le o ia mawhai atu le whanaunga Israelu le mea na whetalai mai ai le lii. Wa i loa le whanaunga Israelu fofonga o mose, wa pupula mai le pa'u o na fofonga, o na tua le mose, o le ufiufi o na fofonga, ina se ia toe ulufale atu la te tau talatala maia. O le tala lea te loa e alufale na i te wawaile mta upu lea. Le tala noa mta upu lea. Ina uma ona whaleanga pe nuti e papa maa e lua, mua. And then God told Moses, ko e kāngisi papa maa se lua, nga e saude lunga le maunga. O leo ki whikalango i ate oi. O le talala tuswa i whamai 40 days and 40 nights, nga spend e mose lunga o le maunga. O le kaimi a kole a whamatala tuswa ia na le aise mea ai, le aise vai. He had a quality time with God. A eva aia I le mta upulenga, o le kele I o me nkalango I le tua ia mose. They had a conversation, tala noa le tua ia mose, tala noa mose I le tua. E ke vai la I le relationship a mose ma le tua. E iai ala kai minga fai mai le ia mose le tua. I ofo I lo wika. Eu foi lo wita I tangata I ena eo maia. Vai oi. A le mawhai. Nga ke alo wika pe wha mangaluka. Ka vai se leo lo ngoa. That's how he talked to God. Aisha, I believe because they had a really good relationship. Ke lo e ale leila relationship malis kangaka. Amen. Ai kala ngoa I la uo. Ai kala ngoa I luto lua. E malama lama lelei. Amen. They had a good relationship. 40 days and 40 nights. O kikilo, o le ngumela fasefulu signify a new life. Fasefulu aso, o ilunga le maunga. Le aise ai, le aise vai,
he built up in a new life. New life for le ola fou. O le olanga fou. When he spent time with God, e amai e le kua le ola fou e ke ola ai. Swing a fou. Not only new life, new growth. Ua kupua e la o le ka kupu fou. O le olanga fou. O le oli fou. Aisha. Langa lenga e spend lo time ma le tua. Quality time. A changed from one great task, a lazy task. Transformation. Ka o ke e alu le kua 40, 100%. Alu man se lau pasengi le tua. Ave lalo loko i le kua. E wha manguia le kua e ki oi. Mea fau e whai le tua i loo langa. Amene. The reign of the great flood. Ke longa ngai loa tātou. Kenese sulu whai pafitu. Whani mai ova ia pro amo ma ua whapea mai. O te whoina atu le nei lava nuu mō lau whanau. O te whaia lea i ia mea mo o le whata Faitau langa ia ova. Sa whaani mai o ia te ia. O le Kenese sulu la whai pafitu. I think that I missed out the reference. Le reference o le whaipula ke le te mana o le mele fast food aso a whana. O timu ma a whana. Le whaipula te mana o ai le reference nga. Pero le winga o le mele te mana o tau ia te oe. O le fast food aso lea. Na umaloa ki ringi a koa e le akua. I le lalolangi. Whaumatia. 40 days. When you spend time with God, God will bring new life to us. New prayer life. Fou foi. Fia kausanga o kako ketisianga. Let's go to God. God will bring new prayer life. Mai le kua mea fou ia ki oi. E mai le tua le malaman ma fou ia te oi. E mai le tua ia le iloa fou ia te oi. Nga mea kako mea fou. Lean mea kau fai. Ki lingi uma ese mea kuai. Ama ese. Amene. Le lopo mea ngā le whanwe lawe i tātou. Mai kimu fast food aso, fast food po kimu. Uma loa, sau le lolo wha umakia. Awe ese uma, ki lingi uma. Amene. Te tu i le tua, te alu i le tua. Moses fasted for 40 days and nights to prepare to receive the law. What is the law? The word. Ka penga Mose ka lia, familia tua, sau, ka angi papa maa se lua, ngai sau le lunga le maunga. Ngai sau ngi le kusi mea ia, ke ka ua ke oe, e ke kusi i papa maa ia, e ke koe alu ave lalo, e lenu. Amele. Ya, preparation nga ka maa lua. Ngofo lunga le maunga. Leise vai, leise ai. Ang kapenga le kua. To receive the word, the law. Israelite, mai fast fulu ia, le Teuteronome valu fai pelua. Ia e manatua le ala umalavan ta ita ina mai ai oe le li ilo atua. Ia tausanga e whanga fulu le vau. Ina ia na whaati ngā ina oe, ma tofo ai ati oe. E loa ai mea o ilo loto. Pe e te tausiusi ana poloa inga, pe le ai. Man. 40 days, number 40 years. Whamaile tua na o ave oi le vao, na o ave utou le vao. To humble and to test you. Inga iau kou loko maulano. Ma ta pena utou loto tu titalia i le upo le tua. To receive my commandments. Amene. Alu i le kua. Nale me ngai ke ngau ai alu i le tua. 40 days, 40 years, ka penga i le kua. Jesus fasted 40 days. Fast food kau sang yaso o afona. O angapongi Yesu. Mataio whawhai palua. Wa whala ina o ia i po e whanga furu ma o e whanga furu. Mulmuli ane e ua fia tau mawha o ia. Lenga ka ue fiti. O Yesu lenga fia mai longa kingo kangaka. A whapea la fast food aso ngala ngonga Yesu lona fia ai. He was in the flesh. Sai di kingo. Amene.
Amene. Famai na anga pongi Yesu fast fluaso. Umal fast fluaso nga langonga Yesu lona fia ai. Amene. Alai ka penga ele kua ilole le Yesu eile me lo fatali moia. His public ministry malanga luenga le fa moi fai. Amen. Ai foi lo aka penga se mea. Alu lang pongi le kua malu kalu le tua. Amen. Moses' face has become radiant from over pula mai for lingo mose. Moses had to cover his face because his face was shining. Pula folinga. Le talio le tua e pula ia folinga. Amen. Titilo lesi folinga lesi. Pula mai o folinga. Mai le tua. Amen. Kikiro lesi mato lesi. Yeah. Amen. E ke fefe va ai mato lesi tangata. Tala le tua fe mai. Ono lena tala noa mose male atua. Amen. Kaya nga muso ke va ai mako lesi kanga kilo kalangoi le atua. Ya, ole kaua le isivanga taua ia o lo nofo lalo le presence le atua. I'm talking about olo iai le mamalu le atua as Moses. It is sitting in God's presence that changes us. God's presence is a place of transformation. Ole presence o le akua. Olo kakalo kokasi. Ole avangoa le ke iai ile presence o le akua. That will shape up to become better people. Amen. Maioi. Leisi si mea ke loa e avea i oi makangaka le lei. A better person. Olo iai le presence o le akua. Stay in the presence of God. Ngofo le mamalu o le atua. Amen. No fole mela ke lola ele mamalu le tua e ke ngofo inga e te tala noa i le tua e te mafau i le tua e te pese ai i le tua e te vivi ai i le tua. It will shape us to become better people. Le ngate na fa mai ele malosi tato strengthen us, mold us to face challenges of life. Amen. 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 Ke ngofo lalo le mamalu le tua, the presence of God. E ke saulea, la vako le koe ia ke oele me kaua fai. Batu le tua ia te oele tali o le whawhita auli. Amen. Umalona mafuta mose i le tua. Palo le tua, you ready to go? Ave papa maa e haru loa. Amen. Enable us to receive fresh revelation. Mai ele kua revelation ia ke oi. Ilo iai le mamalu le tua. When you're in the presence of God, God will give you revelation. He will reveal ia me ia ke oi ki kilo iai. Not only to stay in the presence of God, that we will have fellowship with God in prayers and God's word. Amen. Ya avisa pati mo Yesu. Luka fulu fai poe tosu valu o le fasu lua. Lela umalole tato malolo. Wala te wo, o na afea tu le oia i le tasi ai, o le tasi fafine fo i ngoi a mareta, wana talia oia i lo na fale, o lo na usa fo i ngoi a Maria, o no fo oia i lalo, i tafatafa o vai o Yesu, ma faa longo i lana fea talainga, au wati ngā mareta i le fatu ainga, watu mai ma faa pia mai leli ie, e tele mana tu mai ea ina watu mai e lo uso i a tea u e sauni to tasi, ia e fea talai ane i a te ia, i e fsosoani mai i a tea u, au watali atu leli i a te ia, Maretae, wa e popole, ma ua populo loto i me tele. A ole mea lava e tasi e ao ina ia e maua, ua filfilia fo i e Maria lea mele lei, e le avese ina i a te ia. Mary was sitting at the feet of Jesus. Mai sa yes ia Maria i vai o Yesu. A titilo iai Mary discover, ia seisi mea, e ka ua ia ke ia. Ameni. O le tala lea o le tala masani i tatou. Mai o le tala fo i lea, o le tau tele i o tatou e related tala lea. Ameni. E isi kai mi o lea kua. Ai whaalawe lawe e isi mei a te oe. Ameni. E isi kai mi ke loa kai mi ke sau ke vi i lea kua. Ai oso whaafua se i ase mea. Ameni.
Sawa lo mafakaua. God's time. E loa le kai me le kua. Amen. Amen. Ma ia le tala le kikilo iai. O lo no fonofo I vai o Yesu. Foi potosu vat foi potot tale tosu vat fa mole. Wala to wo. O na fea tule o ia le tasi ai. O le tasi fafine fo ia ngoia mareta. Wana talia o ia lo na fale. Ma foi potosu luiva. O lo na usa fo ia ngoia Maria. Wana fo ia I lalo I tafa o vai o Yesu. Ma fa alongo I lana fetalainga. Mary and Martha. Ya ole tala tuspayo au solea. Ya pi eseme ta ua I la ua. Ta ua ya Martha ya le fai me ai. Te me le tua ya lai ta ua fai me ke le fat la Martha tsvanga la fai me tatu me ai. Yeah. But God's timing is serka ua ya ke oi. Amen. Aolor kai me le kua ngai lo lea o le tai me le tua. Ese umame alu I tatu mafofau. Pate ele me lea lenga pick up e Maria. O le nofo I vai Yesu. Po le ale pisi, po le ale vevesi, po ame e tupu yo au tafa. Stay at the feet of Jesus. The presence of God and the feet of Jesus. Amen. Ke alu I mamalu o le atua e ke alu I te fue po vai Yesu. Amen. Ke lo le tau o mena fai po faspulu. Awa te ngā mareta I le fatu ainga. Watu mai ma whapea mai. Leli ie. E te le manatu mai ea. Ina ua tu mai e lo uso I a te au sauni to tasi. Ie fetala iana I a te ia. Ia fesoso ni mai I a te au. Ai oi. O le tatu te le ele soifuanga ma leo langa. E neto me ia. O ngā kula leo kako. Mai to atu talieli le nga mako inga inga fai me ai. E umale Bible study fai me ai. That's Martha. Amen. Ke le fasea la se mea. Au ke mga o ia te oi. Ia I loa le ka ua le mea lea. Stay at the feet of Jesus. Ia e ngofoi vai o Yesu. E mea tala no mai le atua. I lo iai le mamanu le atua. When he stay at the feet of Jesus. E mea mai le akua. Awale ele faipuna fast food for my but Martha was distracted. E ngofo mai I. Ai alu solo lo mafau. Ko kusala me ai ang fai mafa mal me ngai lo mafau distract alu solo pa o mai ale pa o machika vale o alu elo mafau. Amen. Lai fai vi inga si o lima kangiat ka makik alu elo mafau. Distract. Al kai me le akua when you come ile kai me le akua. O le fala lave fua isi me lo mafau. Amen. Pe vevesi ales kanga ke yo kafa. E se me halu fua lo mafau. Amen. Le se me ke le fifi ai fua. Le foi se me ke fa pe mai mafa. So ya uma ko ola ia ile ai. Awang ia se me fa lave ya ke oi. Ile kai mi le ke ngofo ai ia au Yesu. Amen. Martha came to Jesus and said, Lord, it's unfair. Ia wo le fair me Maria ia fa. Ya ngar kakalo sau ai kalo. Pe fa pe ngai wingo kala Martha lar kala Yesu. Pole. Don't be afraid. Ave me ngai ko ki pole le tua. Awa le si me ngai le fa le lave ka ko. O le ke ngofo I ai alu lo mafofau. Pe fa fe ke un fa sa kaya. Paul fa ka ungi Paul me ai kaya. Distract lo mafofau I me nga. A le ke
ia ao Yesu, leke i vai Yesu. Amene. Alu solo le lo mafofau. Sau ale kaimia, ma le mea kupuai. When we come in God's time, ia eiloa, ese ka awal me ngā. Aolanga e vivi i o le kaimi o le akua, i e vivi i le atua. When you pray, o le kaimi leke ko ngeki e le akua. Ave umalo kaimi ngā i le atua. Amen. O nge ingi me wharavelawe i e ki oi. Amen. But the Lord said to her, my dear Martha, yes, vai vesia Martha kua. But Jesus said, my dear Martha. E lofa Yesu ya Martha. Amen. Reva mai Yesu. Se awar koe whaia mea ngā. Alofa, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. Whaioi. Se mela haiki mea ngā. Kuse uma ia ka kua kulola ia whai. Ia pela kwaru kanga kai longa. What's wrong about wale alu lor kanga kai ia. Awangi whalawe lave se mea ele kai mea lea kua. That's my point. Ke leo whea koe lea o ngā isi mea. But when we come, ele kai mea lea kua. Awangi ise mea ngā te teikinga. Awangi ise mea ngā ki avea. O ia oe male loma kua i le loko. Se ua laku le mea leo. Ai le se mea mai lea kua ngā mea. Whao le kai mea lenga e ka penga ngā saungi ngā e usupo. E ki sau le loko le kai mea lea kua leke. Ai ea se mea uso whafosei mai. Aru ia oe. E ua fo wawili mai le loma kua ma Samoa. Wawili mai ko inga ma Samoa fia sau. Amai ngai ka malola i Samoa, awal ko umia Samoa, amai lo ka malola. There's only one thing worth being concerned about. Mary has discovered. Ngai yo le discovered Mary. Toli o le ngofo i au Yesu. Beautiful, nice. Awesome. In the presence of God. E ke iai i le mamalo le atua. Me ia le o maua ke le kangaka. Amene. E leo la ngonga e kangaka le ka ua le me leo lo ngofo i le mamalo le atua. At the feet of Jesus. Yeah, malevanga mulmuli. Sitting at the Lord's feet is a place of rest. Receive, petition for needs. E ke wala awa i le kua. Transform my lōlanga. E ke ngofo ia ao le atua. Demonstrate the humility. Amen. At the feet of Jesus. Ole ngofoanga e ke loa hai e ke maua le mele ole loto fia a oina. And willingness to adjust our way to his way. Pula i o mea ngai ke mga oai, i mea lai mana oai le atua. Whatanga le atua. Lea lai ke ngofo mai e o au Yesu. Pe ole mea o le kafu o le satauro. Lo walu le kafu o le satauro i mea ki sa ili e le kua. You have the humble heart, that humility in you. E ke andu ai le kua. Stay at the feet of Jesus. Ia e fia ke ngofo i au Yesu. Sa ili le kua in the presence of God and me whamanguia mai le kua. Open e le kua revelation e ki oi. A is manguia e ke maua when you go in the feet of Jesus. Au Yesu. O swafa Yesu. Amen. Bless you, Jesus. Ya. Fasanga el pito lea. Lomi patu o tratana yo o tafa. Everybody fasanga va pea. Ya ko kuli mo mai. Ya, fasanga malole iluma. So Lord, hallelujah, Jesus. What an amazing time.
Hallelujah, Jesus. There's so much to learn. We're grateful to God for helping us to understand the upole atua. Hallelujah, Jesus. Me o mai a tātou te whaia nero langi ngata le lalo langi. And el pau neo le me tau le langi. Forever we will spend eternity with God. Manai lo fa masani le atua le nei time. Si o li mai le atua. To worship God. My hands were made to worship you. My heart, my King, it beats for you. True, I surrender to you, my life. I give you my love. I give you my all. My hands were made Hallelujah, Jesus. My heart, lift up your hands to the Lord as you worship. My King, it beats for you, oh Lamb, so true. I surrender to you. Just one touch from you, my clouds, my rain, my pain has changed. Your blood has made me new. Oh, Lamb, so true. I surrender to you, my life, my life. I bless you, God. My past has been erased with just one touch from you. My clouds, my rain, my pain has changed. Your blood has made me new. Oh, Lamb, so true. I surrender to you. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through all
Jesus. There is none like you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you. I will praise your name. And I will praise your name. Lord, I'll praise your name. And I will lift you up forever. See, I only my little. I will praise your name. Hallelujah. And I will praise your name. Lord, I'll praise your name. And I will lift you up forever. I will praise your name. And I will praise your name. Lord, I'll praise your name. And I will lift you up forever. I will praise your name. Hallelujah. And I will praise your name. Lord, I'll praise your name. And I will lift you up forever. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tua tu leva no lea. Lea se mea na e fala ve lave lo o langa te talo. If it's unforgiveness, you need to let go. If it is bitterness, you need to let it go. Fai foi se anga sala o lo e ola I pea, it's time to stop. Ani meo fala ve lave lo o langa te talo le tai au le le. Please lift up your hands to the Lord, and only you and you alone can tell God what's going on in your life. Well, make no mistake that God sees everything. Sila fia le atua mea umana e ia te oe. Ile isi si o tātou e lafi lumo le atua. Mea nai te loa e whala ve lave lo ola. Why don't you say, Jesus, I surrender these things to you. Whatever is hidden in your heart. If there's an idol, if there's an idols in your heart. Le ale mea na ua sui tūlanga le no whanga le atua. Say, hey, Lord, I remove these things. This part of my life rightly belongs to you. Hallelujah, Jesus. I want you to lift up your hands to the Lord and tell God. He knows it. Hallelujah, Father. Faifo yo istanga te tele mafuta ile atua le te talo. Wa e whalongo le tāua te le mea lo spend time with God alone. Mai tala Yesu ya Mareta, Mareta. Wa fili e Maria le mea sili. A oe wa pupu lo loto e mati ngā i lo loto. But your sister Mary has chosen the right thing. A whonga mai Yesu ele mawhai e sesi na toi ave esea. Hallelujah, Jesus. O le te mine toti ya te oe whai e sau tau tinonga I le atua. For me, I say, Lord,
I surrender my morning to you. I dedicate my morning to you, which I will want to come and spend time with you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. And I find it so enjoyable. I just cannot afford to miss that time, because it is important to spend time with God. Hallelujah, Jesus. There are two great things that you could do in life. Number one is reading the Bible. And number two is praying. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. It is so crucial and vitally important for all Christians to commit their lives to Bible reading and to praying. Hallelujah, Jesus. Father, I give you back all the glory and honor and praise. I thank you, Father God, for teaching us to pray. I bless you, Jesus. I give you all the glory and honor. Worship you, God. We give you all the glory.
everlasting love. Father, we give you back all the glory and honor. Yatumawia te oile mamalu. Yatumawia te oile miinga. Yatumawia te oile famanu. Yatumawia te oile faneta. Bless you, Jesus. Give you all the glory and honor and praise. Bless you, Daddy. May your name be glorified, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Love you and bless you. In the name of Jesus, and God's people will shout.